Reka tuguhe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Tutagutindiye reka tukugezeho amakuru twaguteguriye, ariko mbere ho gato reka tugusabe urebe hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho, tugerezeho gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako ugakandeho kugira ngo uyidukurikire umunsi ku wundi. Ni amakuru arimo kuvugwa cyane nkuko mubibona kuri screen zanyu. No mu mama uryamye hasi aziritswe amaguru n'amaboko, ibintu bibabaje cyane. Ni umumama rwose warumaze iminsi 5 afungiranye mu nzu atagetanywa, namwe murabyumva inzara ikintu irimo kumukorera. Rero reka tugeze inkuru mu buryo burambuye, ariko tugusaba ukore subscribe kugira ngo uyidukurikire umunsi ku wundi. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umugabo witwa Munyandekwe Elisha ukekwaho icyaha cy'icarubozo ryakorewe umugore we. Bivugwa ko yari amaze iminsi 5 afungiye mu nzu amuhambiriye amaguru n'amaboko. Tariki ya 2 Kamena 2024 nibwo bivugwa ko Munyandekwe utuye mu mudugudu wa Kanombe, akagari ka Kagarama, umurenge wa Mahembe, yafashe umugore we amubohesha imigozi ya parasitike amaguru n'amaboko, amufungirana mu cyumba n'idirishya ryacyo arifungisha imisumari ku buryo bitashoboka ko ryafungurwa ngo abe yanasohoka wenda ngo abe yacamo. Aya makuru yagiye hanze ubwo umuturanyi w'uru rugo yabazaga umwe mu bana babo aho nyina yaba yaragiye, amusubiza ko papa wabo yamubohesheje imigozi akamufungirana mu cyumba kimwe mu nzu yabo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahembe Uwizeyimana Emmanuel yatangaje ko Munyandekwe Elisha w'imyaka 47 yatawe muri yombi tariki ya 5 Kamena 2024 kugira ngo hamenyekane impamvu uyu mugabo yahambirije umugore we amaguru n'amaboko biriya biplastike n'imigozi ya plastike. Rero yagize ati yatawe muri yombi kugira ngo tumenye icyari cyihishe inyuma cyangwa se icyatumye amukingirana mu nzu aziritse amaguru n'amaboko. Gitifu Uwizeyimana yavuze ko uyu mugore wafungiranywe mu buryo bubi yari afite uburwayi bwo mu mutwe. Umugabo rero amuhambira agira ngo atamucika. Yagize ati umugore yagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ubwo nyine kumuzirika kwari ukugira ngo atamucika, ariko kubera ko yabikoze mu buryo butari bwo, atamenyesheje inzego z'ubuzima ngo bamufashe kumukurikirana cyangwa se kureba icyo kibazo cye afite, nicyo akurikiranyweho kugira ngo uyu mugore abe yatwarwa ku bitaro abe yakurikiranwa n'abaganga. Ubwo inzego z'ubuyobozi zinjiraga muri uru rugo cyangwa se muri iyi nzu, zasanze uyu mugore aho imigozi yari ihambiriye haratangiye kubyimba ndetse n'inzara yenda kumwica. Munyandekwe Elisha usanzwe ari umucuruzi w'imyaka, ubu ngubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gihombo. Bivugwa ko inkomoko yo kwica urubozo uyu mugore we bifite inkomoko muri 2020 mu gihe cya COVID-19, ubwo umugore yafashwe n'uburwayi bwo mu mutwe bikekwa ko bwaba bwaratewe n'itoteza uyu mugabo yamuhozagaho. Umugabo yanze kumuvuza avuga ko atamuvuriza hano ku isi, gusa nta bwisungane mu kwivuza yari afite. Bivuze ngo uyu mugabo yanze gutanga ubwisungane mu kwivuza, bari bafite abana benshi. Icyo gihe ubuyobozi bwarabimenye bujya kubatangira mituweli bose uko ari 9 ngo babashe kumuvuza. No kuri iyi shuro ubuyobozi bwagerageje kongera kwishyurira mituweli ya 2023-2024. Urumva rero leta yagejeje kubafasha, ariko uyu mugabo aranangira yanga kumuvuza, ahubwo we avuga ko azamuvuriza mu ijuru kuko hano ngo ku isi nta buzima buhari. Rero n'amagambo uyu mugabo yivugiye, ibintu bitangaje cyane. Uyu mugabo yaje kuba yatangaza avuga ngo ntabwo yavuza umugore we hano mu isi, ngo n'ubundi nta buzima buhaba. Uyu mugabo rero ngo yabanje no gukura abana be 7 mu ishuri,
n'uwo ubuyobozi bugerageje gusubizayo bugacya yamukuyemo. Abana be babiri bakuru barimo umukobwa w'imyaka 20 ari nawe mfura ye bo banze gusubira mu ishuri burundu. Icyakora abato bo bemeye gusubirayo. Munyandekwe kimwe n'abagenzi be barenga 50 bagaragaje ko batateze gutwara abana babo ku ishuri ngo kuko kwigira ku isi ntago bihagije. Ni nka spirit cyangwa se ni nk'ibintu bari barishyizemo. Ahangaha we yavugaga ko kwigira ku isi nta kintu bimaze kuko ngo amashuri yabo bazayasanga mu ijuru. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane ubugome ndengakamere bw'uyu mugabo. Ntabwo twamujudginga ariko ibigaragara hari ikintu kibyihishe inyuma. Reka dukomeze dukurikiranire tumenye ese uyu mugore byagenze bite mu by'ukuri. Ese ni umusazi koko cyangwa se uyu mugabo we bamufatiye uwuhe mwanzuro? Uhawe ikaze rero kuri makuru twaguteguriye kuri uyu munsi. Tuje kubagezaho bimwe mu bigwi by'aba bagabo uko ari batatu bemerewe na komisiyo y'igihugu y'amatora NEC kubaziyamamariza umukuru w'igihugu. Rero turifuza ko udukurikira ukaduha umwanya wawe n'igihe gito ugahita buri mukandida w'ubwawe wifuza. Komisiyo y'amatora NEC yatangaje urutonde rw'agateganyo rw'abemerewe kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora azaba tariki ya 14 na 15 Nyakanga 2024. Abakandida batatu nibo bemerewe nyuma yo kuzuza ibisabwa na komisiyo y'amatora, barimo Paul Kagame watanzwe n'umuryango RPF Inkotanyi, Frank Habineza w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda na Mpayimana Philippe wiyamamaje nk'umukandida wigenga. Si ubwa mbere bahuriye ku rutonde rw'abemerewe na komisiyo y'amatora kuko muri 2017 nibo bujuje ibisabwa. Today TV yakwegeranije bimwe mu bigwi by'aba bemerewe uko ari batatu: Perezida Paul Kagame, Mpayimana Philippe ndetse na Dr Frank Habineza. Duhereye kuri Perezida Paul Kagame, kuri ubu ngubu reka tuvuge Paul Kagame w'ishyaka RPF Inkotanyi. Yavutse tariki ya 23 Ukwakira mu mwaka w'1957, avukira ku musozi wa Nyarutovu muri Tambwe muri Ruhango. Amashuri abanza yayigiye muri Rwengoro Primary School muri Uganda, ayisumbuye ayigira muri Ntare School ndetse na Old Kampala Senior Secondary School. Mu mwaka w'1980 Paul Kagame yagiye kwiga ibijyanye n'ubutasi muri Tanzania, ahava ajya mu nyeshyamba za NRA zahaniraga kubohora Uganda. Mu mwaka w'1979 ubwo yari afite imyaka 22 gusa, yifatanije n'inyeshyamba ziyobowe na Yoweri Kaguta Museveni zari zikambitse muri Tanzania, batangiza urugamba rwahanganye na Idi Amin Dada, Milton Obote na Tito Okello. Bahirika ubutegetsi muri Uganda, bayinjiza mu mpinduramatwara nshyashya. Major Kagame Paul yabaye umwe mu basirikare bakomeye muri Uganda, azwi cyane mu rwego rw'ubutasi n'iperereza. Mu mwaka w'1949 Kagame yashakanye na Jeannette Nyiramongi, ubu bafitanye abana 4. Ubwo hashingwaga RPF mu mwaka w'1947, Paul Kagame ni umwe mu bari abayobozi b'igisirikare cyayo kizwi nka RPA. Paul Kagame yayoboye urugamba rwo kubohora igihugu nyuma gato y'urupfu rwa Majoro Major General Gisa Fred Rwigema. Aruyobora kuva mu mwaka w'1990 kugeza muri Nyakanga mu mwaka w'1994 ubwo u Rwanda rwabohorwaga. Yabaye vice perezida na minisitiri w'ingabo muri guverinoma y'ubumwe kugeza tariki ya 22 Mata mu mwaka w'2000 ubwo yarahiriraga kuba perezida w'u Rwanda w'inzibacyuho. Tariki ya 25 Kanama 2003 Paul Kagame yatsinze amatora ya mbere u Rwanda rwari rukoze nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Yongeye kwiyamamaza anatsinda amatora muri 2010 no muri 2017. Dusimbukiye ku wundi mukandida witwa Habineza Frank ni umukandida w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda.
Mityana muri Uganda mu mwaka w'1977 ku babyeyi b'Abanyarwanda bari impunzi muri Uganda. Ni naho yigiye amashuri abanza ayasoza mu mwaka w'1991, naho ayisumbuye ayasoza mu mwaka w'1998. Mu mwaka w'1999 yagiye muri kaminuza y'u Rwanda i Butare, ahava muri 2004 arangije mu ishami y'ubumenyi mu miyoborere na politiki, Political and Administrative Sciences. Nyuma yaho Habineza yakomeje amasomo y'inyongera muri Swede no muri Afurika y'Epfo. Ibyo kurwana ku busugire bw'ibidukikije yabitangiye ubwo yiga muri kaminuza y'u Rwanda ariyo yitwaga UNR, ubwo yatangizaga ihuriro riharanira kubungabunga ibidukikije yise Rwanda Wildlife Clubs. Akirangiza kaminuza i Butare mu mwaka w'amashuri 2005 na 2006, inama y'Aminisitiri yamugize umujyanama wihariye muri Minisiteri y'Ubutaka, ibidukikije, amazi, amashyamba na mine, personal assistant to the Minister of Land, Environment, Water, Forestry and Mines. Kuva mu mwaka wa 2006 na 2009, Dr. Frank Habineza yagizwe umuyobozi w'umushinga wo kubungabunga uruzi rwa Nile ukorera mu bihugu 10 Nile igeraho, agahuriza hamwe ibigo 50 byo hirya no hino bifite umushinga no kubungabunga iki cyuzi. Mbere yo kujya muri kaminuza, Frank Habineza yabaye umunyamakuru mu gihe cy'imyaka 4. Muri 2009 nibwo Dr. Frank Habineza yahagaritse imirimo ye yindi yinjira mu bikorwa bya politiki afatanije n'abandi bake, ashinga ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Icyo gihe ntiyabashije kuryandikisha ngo yitabire amatora y'umukuru w'igihugu nk'uko yari yabiteganije. Muri 2010 yavuye mu Rwanda ajya gutura muri Swede hamwe n'umuryango we, ubwo n'umugore n'abana 3, ahabonera igikombe cya demokarasi mu mwaka wa 2011. 2012 yagarutse mu Rwanda kwandikisha ishyaka rye ngo ribashe kwitabira amatora y'abadepite, ariko ntibyashobotse ko bayitabira kuko ishyaka ryanditswe iminsi yo kujyamo yararengeranye. Muri Werurwe 2013 Frank Habineza yahawe impamyabumenyi y'ikirenga y'icyubahiro kubw'uruhare rwe mu guharanira demokarasi, ayihabwa na Bert College yo muri Indiana aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Undi mukandida wemerewe by'agateganyo nk'uko twabitangaje ni Dr. Frank Habineza watanze kandidatire ye muri ku itariki 20 Gicurasi 2024. Icyo gihe yayitanze ituzuye kuko haburaga ibyangombwa 2 nubwo yaje kubyuzuza ku itariki 21 Gicurasi 2024. Reka dusimbukire ku wundi mukandida ari we Mpayimana Philippe. Mpayimana Philippe nawe si ubwa mbere agiye kwiyamamaza, kuko mu matora aheruka yiyamamaje nk'umukandida wigenga agira amajwi 0.23%. Nyuma yo gutsindwa yashatse no kwinjira mu nteko ishinga amategeko 2018, ariko nabwo ntiyahirwa n'urugendo. Mpayimana yavukiye mu karere ka Nyaruguru mu mwaka w'1970 mu yahoze ari Gikongoro. Icyakora yabyirukiye mu karere ka Bugesera. Mpayimana yize amashuri yisumbuye mu rwunge rw'amashuri Save, akomereza muri kaminuza y'u Rwanda i Nyakinama. Mu mwaka w'1994 yahungiye muri Zaire ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabaye umunyamakuru kuri radio y'impunzi yitwaga Agatashya, nyuma ajya mu Bufaransa. Yaje kwiga ibijyanye n'itangazamakuru mu Bufaransa, ndetse yanaminuje mu bijyanye n'indimi n'isesengura ryazo, ubumenyi yakuye muri Cameroon. Yagarutse mu Rwanda mbere y'amatora ya perezida 2017. Kuri inshuro kandidatire ye yatinze yayitanze ku itariki 30 Gicurasi 2024 nk'umukandida wigenga. Urakoze gukurikira ikigereranyo gitoya
cy'ibigwi by'abakandida batatu bemerewe na NEC. Uhawe ikaze ku yandi makuru tugenda tugutegurira umunsi ku wundi.